Voin hi okas ni som pariat pathian ni ani a in zawai in chebaile effect ule Naupang huaisen larin oman a thianpa tuitla a chanchhuak larin oma kum som panga purotinga sialsu khwa class 9 zirlai chuan a thianpa lalom oma pulal fak oma warte chamring khwa class 10 zirlai tuitla charin nunna hlutak a chanchhuak okas ni sari sang ni somni pali khan larin omale a thian te school bang holam chuan sialsuk wai me tui khwa chenga hlim taka an chen lain a thianpa an tui chen puila lom oma chu a thuk laya a lain vandoi thak takin a tui cheng chu a chauta a in hleu chuak thei to lovin a tal buai ta a larin omale a thian ten lalom oma tal buai tui ta tur an muin chanchhuak nge tumin tui thuk lam chu an pan ngala masele lom oma hi alo tal buain ama chanchhuak tum tu larin oma te chu alo bo buaya anni naupang ngai to na lamang thiam em talo chu an mang angin ti ngai na wak an shelawa larin oma te po chu an chau chho ani ve tamaya larin oma chu vau kam lama thok la chaturin a in hleu chhuaka relote thok han la in lom oma tui tlak na lam pan chuan a in hleu phele ta a thian te po thok la chatura in hleu chhuak ve bokin larin oman la lom oma omna awa thlen chuan la lom oma chu tui chhunga alo pil to a larin oma chu rang taka tui chhunga lut ngalin la lom oma engma she to lo tui hnuaya lo let reng to chu a khabea manin a hnuk chhuaka tui thuk lo lama hleu chhuak puin vauka ma la chhuakin an boi som ngala an thiam ang tokin CPR te pe in vanei khak takin la lom ma chu aron har chhuak le ta ani Naupang mai ni si CPR ti na chang an shia hi an fak omin nun na hial an chan pha ta ani hetiang naupang mai ni si in thei top chua nun na hlut tak an chan chhuak hi kan chuang ema tin larin oma chian te po fakan phu em bokani hun aliam deuh to na chungin hetiang naupang chian chan thi ngam kan nei hi a chuan em awangin ngoi bo pui mai ta na ui em awangin kan ron pho chuak lai khonu le ani MBBS zirlai ten kongzo Okas ni kwa sang ni somni palia RG Kar Medical College and Hospital Kolkata a postgraduate zirlai meichia pakhat rong taka a duty na hmuna pong swale tha ani du lawle demna lantir na atan nizan masa Okas ni som paruk sang ni somni balizan khan Zoram Medical College zirlai te chuan bati nen kong anzo Kongzo hi ZMC Student Union kai shwaina hnuaya kalpuini in ZMC azirlai ti chuan an doctor zirlai puithi na tur puina le shadreng na hun an hmanga atwa tu chungte tan le dik takaro rial na a ngei theinan an chong chaya ZMC student intern le facility te chuan an doctor thuam ha in ursun takin hun an hmangani so thing tam la ka be pui thak na turin Operation Ginger 2024 fe chwa run puinei chan anita so thing tam boy pui tu le anat na enkoldan inzir tira fe chwarun pui Operation Ginger sangni somni pali fe chwarun pui chu nimin pi akhan horticulture department malak na in kalpui chan ani a Ogasni somparuk khan district pali aizol ser chip na thiale saitwal district a fe chwak tu te vailiamin malak chan ngalani Operation Ginger sangni somni pali fe chwarun pui hnuaya heng district palia fe chhuak tu te hi nimin piazing khan Directorate of Horticulture Office aizol changen Minister Professor Pulalni Lomatsuan availiama so thing tam wanga mang ang lo ni tu te chan pui tura fe chhuak te chu thei top chwa turin acha a ashal na market thlen ma țhin le enkol chung zong chu department ko ta thui tak ai nga tla wangin thlai chin na hmuna nge lo nei tu har sat na en fe in arem chan danang zela pui tum ani thu asoya so thing quintal noi som chuang thar thei tur be sei ani thu le Operation Ginger chu malak to na te tun aya zaw zo ka kalpuina tur ani thu tar langin he malak na hian so thing ching tu har sat na tok te chan pui turin horticulture department thok tu te an om ring don ani ti a entir thu asoya lo nei tu te pui turin department thok tu ate bera changa minister thlenga anin pe reng thu soin har sat na le mamo an nei te in thashung haulawa thu nei tu te hina thlenzel turin acha bok Horticulture Minister chuan Horticulture Department chu sorkarin thlai thar leitura athlan chhuwa palizinga pathum so thing aieng le marcha te changtu department anni thule hand holding policy ti hlotling tura mo phurna sang tak nei ani thu soin sarkar flagship program ti hlotling tule lo nei tu te beisena ataka thlentir tura thei top chhuwa tho ho puya line department dangte asoma
media kaltanga mi puite mu thei tura so thing tam le thlai enkol dan inzir tirna nei ani le a hlotlin na po mu zel ani thin chu lom om ati tho soibok Romandan chuan August la chung hian Mizoram so thing tam na khua te to chua inven na le enkol dan tu te zirti na pek vek mantum ani a kumin July thatop lama chang khan horticulture department chuan so thing tam report dong chanin ma an langala district tina DHO 10 report an thelu achanga sha theichina tun din huna so thing tama wangin khozani somruk pathuma so thing ching tu chungkwa singni sanga za pani zinga chungko sangruk zanga somriat paruk te chuan harsatna antoka operation ginger sangni somni pali kaltang hian horticulture department a thokte chu district tin tuamin an fe chuak dona hengatan hian so thing na te a bom tu ran nung tele a enkol dan inzir tirna an nei dona hemi chungchang ziana le khabu sem ngal zel ani dona a enkol na damdoi te po thei ang angin ngei to mek zel ani operation ginger fe chwarun puya kian Dr. Jenny Zorim Twangi DY director le atho puite chu Sirchip district tuam tur ro manni in nimin pia khan nei lo khoram chunga tuitam zawa so thing huna kalin kutna thok tu te hena so thing tam le na nawanga an har satna to mek laka inven dan le enkol dan chip char takin an zir tira he operation a hian Dr. Jenny Zorim Twangi deputy director chu team leader ni in Dr. Vanelrim Ruati Namte, Deputy Director le Lalrim Puya Fanai, District Horticulture Consultant in Aizola Changin, Nelo Khwa hi Anpana, Department of Horticulture, Sirchip District Changin, Puar Larin Tuanga, DHO le Atho Puite Antel Bokane. Team leader Dr. Jenny Zorim Twangi Chuan so thing chin chu sarkar flagship program poimo tak pakhat ani thu soya so thing tam boy puile anat na enkol dan zir tura kal khom kutna thok tu te chu hun lo lakal zel tura po midang te zir tir le chong tu ni tura cha in hemalak na hian so thing ching tu te an poimo thu asoibok USin Houthi le Hezbollah bitumin Sheikh na thar asiam United States Treasury Department chuan Iran bungrophur tu nia anpu company mimal le bungrophur tu sang laka ningani khan Sheikh na thar ti chhuak hengmi ti hian Iran baka Yemen le UAE achangin Houthi tan tuial thei an pechin ni inan soi US in Sheikh na thar asiam sakte hian Iran thlop helpol Houthi le Hezbollah te chu summangin an champui chin ni in US Treasury chuan atar langa Said al-Jamal's network chuan Red Sea Houthi helpolin bungro phurlong abeina atan summangin achan pui chinti antar lang Hezbollah in a manchangkai Hong Kong in ship manager le operation baka tanker engemosat US hian a shek boka heng company le bungro phur tu te hi Hezbollah chuan ramdanga tuial thei thon chwa nan amang changkai chinani US Treasury Department official Bradley Smith chuan Sheikh na ansiam thar hi Iranin ache vela helpol summanga achan pui chinti top antum na konga malak na ani ti asoya Houthi le Hezbollah chan pui tu te chu an chimzel don ti in Financial Institute le sumdawng dang te chu avo bokani Sarkar hospital te darkar ruk chunga FIR thelu turin sha tir Union Health Ministry chuan nimin pia khan ram chunga sarkar enkol hospital sang te chu campus chunga tharum thona thleng staff le health worker te beina thleng awmani chuan darkar ruk chunga ya police a complaint thelu chen turin asia tir Kolkata RG Kar Medical College and Hospital Dr. Zirlai rong takapong swale tha ani nuwa ram chunga medical lama thokten an na thona muna ven him na chhazok pek phutanor an huai khot nuwa hesha tirna hiti chwa ani Health Ministry chuan poi khoina thena changa dar ka ruk chunga police a complaint thelu ani lo chuan institution ho tu de chuan mo phurtuwa po anni angti in atarlang RG Kar Hospital Dr. Zirlai tha ani wangalung oilo na lantirani chumin pungkhom jinga then khat chuan hospital hilu chilin bungrate answa sama police te chuan he pui khoina thleng kai noya hian mi som pakwa anman to a August ni somni pani thleng police custody an omang Dr. Zirlai tha ani dan chui na hi Kolkata Police Kut achangin CBI kuta hlan ani to boka West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee hovin nimin pia khan twal tha tak ta na ro rel na dik phutin rally huai khot ani a
heti lai hian BJP Women's Wing chuan RG Kar Hospital Bay ani chungchanga CM lakalung oilo na lantirin nimin pia ve khan South Kolkata a Banerjee chen na in panin kong anzo ve bokani Assam eptupolin CM bang turin andu Assam chung mun pariata bom kai hnoi ni nge shiat mu chwa ani hnu in state chunga eptupol pani Congress le Rejordal chuan Chief Minister Himata Biswa Sharma chu bang turin an phuta state chung himna veng him zawlawa BJP sarkar chu an pu bok Assam chunga helpol yan United Liberation Front of Assam Independent chuan state chung mun shanga bom somni pali an kamti an soya hemin hu hian bom lama mithiam te chuan azon na hi an thok zuini IWLF A1 hian khol lam chian lawa wangin an bom te chu apuak taloni in an soibok Assam Police te hian bom kam tak mulawma se bom kai noi ni nge shiat manrua chu munriat la ya mu chhuakin eptulam chuan hi sarkar lai beinan an mangzuita ani Assam Congress President Bhupen Kumar Bora chuan buaina Assam atlulut mai chu poeti in BJP sarkar chu mo phurna hlen lawa apu Assam Twalcho Party Rejordal din tule MLA nimek Akhil Gogoi chuan IWLF A1 chet dan chu adem tak zetti soin hemirwal hian state chunga veng him tu ten boma omani ti an shemai lo chumak ati thutar langa state chunga boruak ral muanga omtir theilawa wangin CM Himata chu bang turin an tu ti Gogoi chuan asoibok Assam CM chuan nimin pia khan IWLF A1 hautupa Paresh Bura chu state chung tiral khel zonga chelo turin angena Assamin ma asonzel theinan boruak ral muanga apoimo ti asoi hunrei tak chung boina in achia pia nuwa Assam chu athau chhuak ve chan ani a hetiang remna ti der thong zonga chet na hi chalai te masona dal thei thil ani ti Sharma chuan asoibok Mihring hmanga sumdawng țhin mi parukman Arunachal Pradesh chunga Mihring hmanga sumdawng țhin mi paruk chu Itanagara an manani hengmi ti hian tlei ralte chu ti luina in anin zor tir țhin nia tarlan ani bok Longding Police te chuan meichhia kumtling lo pakhat hepoi khoina twar tu hne changa complain an dun bo zoin miswal te hi an manta a he meichhenau pang hian police hne na miswal ten an bumdan asoibok meichhenau pang poi khoina twar tu chuan atira napangai tak angalang thotir ani thu soin hemin hu hian miswal te chuan anin zor luitir ta țhin ni ena soya hetiang thil hi julang hotel a thok meichhedang te chunga athleng ve ti asoibok poi khoina twar tu meichhenau pangle a chian pakhat chu July thla khan miswal te la ka chang hian an tlan chhuaka Longding Police Station a thubwa hi an thelut ta ani Arunachal chunga hetiang poi khoina hi athlen chum khatna ani lawa kumin mei thla khan kumtling lo Naupang inzor luitir tu miswal som panga chuman an lo ni to a anjinga hian sarkar na thokte po an tel nge ani rimna kan nei theinan theitop kan chhuwa Manipur CM Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan twal chung buaina achanga tal chhuaka state ralmuang tak ani le theinan akai shwai sarkar chuan theitop achwa ti asuya state chung buaina achwa chan chu pon lammi enroll an omwangani atibok Chief Minister chuan an state chunga cheng nam somthum pali te ta ani a nam pakhat ta bik ani lo ti asoya state chenchan du na chu dodal turin asombok state chung boina chhuak chuan mason na atibala ti soin twal chung boina chhuak lo se an state chuan kongtam taka na sa zokin ma ason nge aring Manipur chuan boina wangin mason theina huntam tak bo pel to ma se sing chuan ngayan ole thei abe seya hemi tur hian na an thok don ti asoiboka state pona changa ron lut te chu boina a in nam hnoina nei an ni ti in Manipur chenchan tuma apu bok rimna an nei theinan politics le mimal thila anin mu thiam lo na te chu da that angai ti sim chuan asoya inpum khatna le thudik mangin remna hi nei thei ani ati in phiaruk na le in chau zonga che chu arim to lo ti asoiboka sarkar chuan state chungaral tlanti tan theitop achwa ti soin chomdolna an pek shang te asoilang bokani Khozol Police ten kuwa dan lawa tol rok noi sa chuang man Nimin Khan Twal Pui Junction le North Khobung in Kar Konga dan lawa tol rok kuwa trip som pasari chu ASI pusilarim kima Khozol Police Station le atim ten anmana kuvara man zongzong hi bek zanga pathum ni in cheng veibel chekhat point pakhat paruk man hu velani kuvaman hi Khozol Deputy Commissioner Puke Vanal Thanale Khozol Superintendent of Police
pulel chuan thanga ten an enfia khozol police station in hetiang zat an man thei hi fak om an ti hle a dc thu chwa nu loka hetiang athleng ero poi an ti thu an soibok khozol police station a kovara man hi Chhui chhun zom nan da ri ani a district magistrate nena nimin khan thon ani sarkar na le corruption reverend dr zai chhona hlon dau party politics le corruption ti kanziak to a party politics ru corruption zung ani dan po kan soi to a tun chuma chuan sarkar na le corruption ti mangin kanrama ei ruk na in sarkar na a zung thuk tak a khwar dan te kan soi don ani siarang in siarang ashing ti ang mayin politics dik lo chuan sarkar thalo asiama sarkar thalo chuan sarkar na thalo le sarkar na thok tu thalo po ashing ta zelani sarkar na thok tu lak tam tak chu politician te ei ruk na nen inzuma lak ti anni a anhalak achang khan akorap ngal ani chuan na thok tu thatak rinom tak dik tak nei kha abe sei om vak lo ti na ni koipo akoma thatli ara acha a akoma thatlo li ara acha lo ti ang khani mai party sarkar pianga politician ten anmi le sa te du sakbi ka wanga na anpek political appointment anti mai hi tam tak om china kan shat phak ve china hetianga indu sakna wanga na mu te hi America le England rama te chuan thil om turangai anilawa loti om ta sila chu thuboilian tak an or ngalang sarkar department shang sarkar na thokten an ei ruk dan hi a in ang vek lawa ama ero chu kanram sarkar kaldan diklo awang hian sarkar department ei ruk om mia lo na hi a omangem ti hi zona lian tak ani hi zokani sarkar na thok ei ru te hi zongdonila dap chwa sen lo khopatam an om theyang ama ero chu sarkar na thok te hi an swal wang ti donila adik vek big lawang kalphong diklo ti dan diklo kan lo chom khan ril ru diklo ei ruk du na ril ru kha alo siam to a mani hlo alung oilo kha ani dan tura kan ngai ti to ani a hlo tam hi du am tur hlo bak poisaru tur nei tam tur emo kan ti to hialani Bible in du amna milem biak ati hian sarkar na thok tu te alu chila bu akhwar thuk ema sarkar na thok te po hian an chan lo tur an hlo ni mia lo sum le pain hui te hi eruk na po an ngai chadu to manglawa an chan tur ve reng ngai po tam tak an om me kani mi puinol pui sarkar na thok velem lo tam tak chuan sarkar na thok le eruk na thui taka inzom dan hi kan chelo mai theya mi puiten kan shiat vena na tarlan te po achulin ka shia alang sar zwal deu te kan soyang ama sabira chuan department bungrole chungchanga ei ruk na hi hantar lang masaila department hian an na thona atana mamo hi alei angai china atlang puin mizoram pona thil ani tlang pui chin heng an thil leitur te hi pechong tu mimal tak nei te po an omrwalin chutiang ni lo an du sak zong te po an mang china heng bungrua pechong tu te hi tam tak chu namdang vai kan ti te hi anni ho man hi eruk alang sar lo dewa tin sumsiam na tur ani chuan puti ti lom hi an thiam khop maya heng sarkar bungrole le shalmang hian sarkar na thokle a pechong tu supplier ten sarkar sumachanga hlok na an chan tura siam bak tam tak in siamin an eru thina bungrua te kha aman tur dik tak nilo quality diklo abungrua po ani na tur ang zat nilo tele atak omlawa bil siam tam tak po a om china hetianga sum tam tak diklo taka eruk na corruption hian sarkar na thok tu te a bu thuk takin akhwar to ani adot le a chuan sarkar na tho tur in pek manga eruk na hi ni a department chang hian sum manga na tho tur an nei te mangin sum na satakin an lawin siam ve china hei hi alar le lang sar ber po ani mai ome kan shiat lar zok tak chu politician ten contractor ni laute du saka na an pek chin hi ni a mase tu na kan soi hi chu sarkar na manga sarkar na thok tu ten sum an e chin hi ni a sarkar na thok na pethei tu mo phur tu te khan na thok tu te hne na chang khan sum an lo e ru ve china tun lai phei chuan hetiang hi chu e ruk po anti chadu to lawa eilan anti to alom te anti hialani kan Bible chuan na thok tu chu hlo mutlak ani ti in min shila ma se kan tho hlo ni mia lo mi na tho asum lo e ve te kha chu ruk ru kan ni ti na ni a sarkar na thok te chuan an na tho hlo tura mumal taka an siam kha an chan vo dik tak chu ani a chumi na tho na sum lo lak pen ve kha chu e ruk na dik tak ani apathum na chuan dot bil siam manga e ruk na hi ni a he eruk na chalo tak hi sarkar na thok tu ten sum mang mia lawa mang anga bil an siam chin hi ni a abikin he hi department lama sum khoi tu te tan thang lo om takani a
he sum ero khwar lai ber chu sarkar kum top account ti fel hun lai he ni an ti sum man tur anga budget atel man tak laute kha man angin bill receipt lem siamin account a anziak lo china ti chuan sum tam tak chu a thok tu te khan an ei ru china ni palina chuan damdoi bill lem siama ei ruk na hi ni a department sang te hian thok tu te damlo ni khwa in enkol na tur sarkar sum budget an nei deuh veka heng damlo ni khwa anin enkol na zinna damdoi in man in zaina man damdoi leina le adang te kha ataka an sen ai tam deuh bil siam te anom china chen khat te soidana pheichuan damdoi na thok doctor te nena in thurwala bil siam te damdoi zwa te nena in thurwala bil siam te po a om chinan ti he ei ruk na phei hi chu apoi tak zet zeta thildang manga ei ruk ai po hian apoi le zwal sarkar sum senga athona in enkol na po du tok lawa damlo den chen le zela sumlo ei ruk poisa kha chu min ei chele tu po ani thei covid shile lai khan damdoi te muituan mate shidan na vaccine te le thildang dang leisi lo le anga bil siama noi tam fe ei ru te po an om ti report kandong phei chu thin hi achong dot ani ber mai ato bera chuan ai kal lak manga eruk na hi ni a hei hi sarkar na thok ten an tho ai thok turami an chora an hlo in sem hi ni a he thil hi engtik lai atang che akhan nge kan lo ti chan ka shelawa tam tak chuan hei hi eruk na po kan ngai lo mai thei ama ero chu khovel mundanga hetiang hi an chin ve ke chuan soi tur ka shelawa kan roma sarkar na thok tam takin an na chan pual tura sarkar ina pek chu sumtlen te mangin midang an tho tira an na kha thok mi alovin hlo tam zok an la china bible chuan thok lo chuan ei po ei su se ati nen chuan a in kal tlatani an na kha an thok theilawa ai kal an la don ani chuan a ai thok tu khan a hlo lak zong zong chu achang tu ni om takani a hei hi sarkar na manga eruk na lian takani a mi in thubuai lo siam sak du ta se lung in tan theina tur thil ani tlat he ai kal lak manga athok lovin sum lo don vedan hi india ram dana po om karing lawa sarkar hian eiru chui tu cbi aroi tak don chuan department zong hi chui chwa vek angai hialang ti mai turin sarkar na le eiruk na hi alawin kung kai thuk to ani chui chian kan ngam tak meu MNF National Core Committee Member Puton Luya Senior Vice President Lui Chuan ration card vartana bu fai manti san chung changa thudiglo manga MNF puwa ZPM party apua MNF sarkar laya anthil ti te chui chian an ngam thu asoibok Puton Luya hian nimin pia khan mizo namruna in khom na a thu soin ZPM in sarkar kal to te chu eiruk na le thil chetin renga an pu ni ina soya MNF chuan kan kut phuar ani lai nge hian kan sarkar laya kan thil ti te chui chian kan ngama min chui ro se do thubel chian do lo manga min be na hi thu dik phaulang turin an sarkar chale chak tak mang hian ZPM chi chuak sela chui chian kan ngam tak mewani ati MNF sarkar line ration card vara bu fai leina manti san chung changa rot na ngai tua tu tur cabinet in subcommittee adin ti soin Puton Luya chuan uluk tak ngai tua ani nu in committee hian ti punturin recommend asiam lawa cabinet a po report peklu alani lo ati a in khan puan zui ani thu asoi Puton Luya chuan MNF hun lain bu fai manti pun ani lo thu soin ZPM sarkar in October sang ni somni pali achanga ti pun atumwanga MNF min puna hi thobel chian do lawani khoyange MNF sarkar in bu fai ret ti pun na order asiam chu runlek chuak ro se keni chuan mi puidin munzir chiang chung zelin bu fai ret hi kan sarkar chungin kan tipung lo ati MNF Senior Vice President Lui Chuan zampui tlang tunga phuldung sei chu Mizoram State chung ani thu soin MNF sarkar in ration card kan pe a village council po kan pe ration card management system a verified and approved ani a ZPM sarkar in ration card a pai hi namin pum khatna atan poi khoina lian takani a MNF chuan kan pom theilo ati a Tripura in unstate rin lu antum phuldung sei chu laklet ani ma chu an beidon ni en asoibok khati zong khatun chuma kanon ti chwale thei ti chu ani e